gantsi fa lefatshe la Egepto le fenya kgaisano ya barana ya ITTF Africa Championships. Ndere go dumedisa motho we tsore go amogele nna ke bile Original Richardson. nna ke bidwa o ratile ke fitlhile mme fa re simolola ka tse di gogang ka pele kgosi ke bonyetsela fish wa motse wa Nokaneng o kopile gore go abiwe masimo a dihekere tse di 25 fela jaaka mo dingwageng tse di fetileng a re seo se tla thusa go araba kgang ya dikopo tse dintsi tsa balemi ba di dirang go okeletswa masimo. Kgosi Fish o ne a ntsha mogopolo kwa phuthegong le ba lekgotla la ka boditsa la Tawana le le neng le kopane le dikgosi kwa Gumare go lebelela molao wa tsamaiso kabo ya lefatshe pele ga o wela le go rurifadiwa. Makgotla ka boditsa go ralala lefatshe leno a tshwentswe ke batho ba ba rekisang lefatshe ke ka jalo tsetlana ya thekiso e supa gore motho wa go nna jalo ka se le setsha se sengwe gape morago ga go rekisa sa se filweng ka fa molaong. Morago ga tshekatsheko molao o tla tsena mo tirisong ka diphetogo tse di dumalanweng ke bana le seabe ba kabo ya lefatshe. Re tla be re go lebelela ditsetana tse di tsentsweng mo policing ya Tawana Land Board e le gore e bakiwa ke gore Tribal Land Act Edition ya 2018 e le gore e simolotse go dirisiwa ka 2022 e sa tlhola re dirisa eng re dirisa bogologolo e le ya 1968 jalo yone ha e dirilwe go bo go nna le policy e nngwe gape e le teng ya Botswana policy ya 2019 kana ya ga di dirwe di le pedi jalo go ra gore go nna le pharologano mo ditsamaiso tse di tshotseng tsa policy ya rona ya Tawana. O busa lehatshe ka boena o kgona gore go wa go allocate residential plot ko lefelong le sele gape mo Botswana area le le gore wa e batla mo Botswana. Ha o ka rekisa plot ya gago e no e hibe ke Land Board ha o ka ke wa allocate la plot. That's one of the other things in Dikgosi di nnile le sebaka sa go latlhela tshwarelegonyana mabapi le melawana mengwe. Jaanong re le bogosi le boeteledipele le bangwe ba re naanayo re bonye gore kana malatsi ano re lemela business le gore we go bata madi ko dibanke o tshwanetse wa dira business e ka kgona go tisa dipoelo. Jaanong tumelo ya me le ba bangwe ba re naanago ke gore a e nnegela jaaka ga ntse ntse yone ya 25 hectares. Re dire hitla go ngwe go ngwe batho go na le mabitla a lora a rologaditswe a ka molao batswana ba a tshwanetse go lemoga selo se re lebile gore botsogo jwa a gompeno a se jwa malao a sa tla re hita ka ta sa dinoka mo te ga dijarata jo tse ha lo nentse dintsi pele o tshwanetse re dire go mindset change. Ke sa dumala le sente le yone ke ene ya gore ha o thokala o itiwe go mapitegela kana dingwao di harologane dingwao tsa batho di harologane mo jaaka re le mo puso ya batho ka batho jang motho batho ba ikupetse re ba motho a hitiwa go yo tshwanetse go negela jang. Morago ga go buisana le dikgosi tse di eteletseng dikgaolo pele go tla nna le morero gape le morafe. Thaini Tshukudu, BTV News, Gumare. Monkwaledi wa lephata la ofisi ya ga Tautona mme go itsemang morekisi a re puso e tla ntsha lekoko la badirela puso le le itebagantseng le go thusa bana le bogole se se tla jana morago ga gore puso e tse tshwetso ya go tsenya mo tirisong molao wa bana le bogole e o tla itebaganyang le go tokafatsa ditshwanelo tsa bone. Mme morekisi o na bua se mo dithuto puisanong tse di neng di tshwerwe go ruta maphata a puso ka molao yo. Molao wa bana le bogole wa 2024 o tanyeletsa dikgoreletsi tsotlhe tse di itsang bana le bogole go ipelega le go tshela ka kgololesego mo setšhabeng. Mme morekisi o boletse ga lephata la ofisi ya ga Tautona le taabolo tsa setlhopha sa babereki ba puso ba ba lebaganeng le go tsamaisa mananeo a bana le bogole ka thelelo mo dikgaolong tsotlhe tsa lehatshe leno. The government of Botswana approved the policy first and then the act was approved. So it binds. Molao re tama go itse dikgang tsotlhe tse di amang bana le bogole le go ba sireletsa. Re ntshitse babereki ba le 31 ba ba ta itebaganyang le dikgang tsotlhe tse di amang bana le bogole mo dikgaolong.
ke tshwanelo gore ba thusiwe sente. Who will be deployed in all your districts to ensure that we fully mainstream issues with disability. The other objectives of this work Kgang nngwe ke gore re itshekatsheke re hetole dikakanyo re akaretse bana le bogole mo go tsotlhe tse di amang setšhaba. inclusion and diversity. Gore ke susupile ha batho ba ba sotakang bana le bogole ba talelelwa ke ditshipi. These are people with dignity, and disability is not something that A re tseyeng bana le bogole ka lorato le toto ka gore mongwe le mongwe o na le tshwanelo eo. something that me and you can start with not being disabled but end up being disabled any minute, any day. Yakere. Di-committee tse le di dirang ko di-districting kwa, there should be somebody with a disability. I metse bana le bogole ba bang. That is participation. A re akaretseng bana le bogole mo dikomiting ka go harologana le seka la ba tseela ditshwetso. Remember, we have disability law. Skare, I'm not threatening anybody, I'm sorry. I'm just reminding us. Mme morekisi o ikuetse mo dikhamphaneng tse di ikemetseng go tshwaranela go thusa mekgato e tlhokomelang bana le bogole le puso. Ke o lebogela ra Dipotsane, Botswana Television, Gaborone. Setlhopha sa Tshako Ntshako go tswa Kasane ke sone ba fenyi ba karolo ya Seperu go dikgaisanong tsa bošweng tsa monongwaga tsa bodiragatsi go ya ka moeteledipele wa setlhopha mme Peggy Dimbo ba ne ba ikitele ka tupana go tla go gapa bomampodi ba monongwaga morago ga go latlhegelwa mo dingwageng tse di fetileng. Morafe wa Vekuhani Mochobe o ipela ka mmino o kwadisitsweng ke lekgotla la UNESCO ka 2019 ka go bolelwa fa e le mengwe ya mebino e go magomediwang ke go nyelela mme e tshwanetse ya sirelediwa. Mme Dimbo a re setlhopha sa bone se tswa kgakala sentse se iteka lesego mo dikgaisanong tse mme monongwaga ba kgonne go feta ka tse ditsididi. Maikaelelo a rona ha re ta re thama setlhopha se ne re bona ngwao ya rona ka re ya nyelela. Re thamile setlhopha ka 2014 a re a ka re a kgona go ya. Abertari tsena 2015, 16, 17 ntse re tsenela dikgaisano tsa Hatautu mme a be re ipolela gore jaaka re tsamayana gompekwana tshwanetse re go tswa ka sengwe a be re go tsa position 1 go Gaborone re le ba Tshako Ntshako. Motho o ka batla go itse gore mmino wa Seperu o binwa mo meletong efe. Mongwe wa mabutswa pele go motseng wa Satau, Re John Mayinga o tlhalosa ka ditso tsa mmino o. Mmino wa Seperu o tswa ko go Lowe ko our forefathers. O binwa ga go itumetswe ga go lemilwe go robiwa dijo di na dintsi jaanong go a itumelwa gore tota dingwaga o re robile re na le dijo tse dintsi. Mme Lydia Rungwe yo e leng moruki ko Kasane ene a re o lebogela dikgaisano tsa National Arts Festival ka e sale ngwaga wa 2008 o ntse a itshetsa ka letseno le a le bonang ka go rokela dithopha ka go farologana ka pari go akarediwa bafenyi ba monongwaga ba Tshako Ntshako. Ke roka meshishi ya ngwao ya rona gore ya setso sa rona sa Sesubia ka gore ke bone gore meshishi imo fasho ya nu mongwe le mongwe tota ke o rata meshishi le bo Seperu gote ke a barukela le Seperu sa Tshako sa Kasane ke di-customer tsa me tse di go godimo thata. A ile gore go la bona piko go ibina e itumetse gore ha itsholetsa mogata tenyana go insimbola mmala e mentsintsi ya no le mosisi wa Seperu o ntse fela jalo. E re ka mmino o e le mengwe ya e go magomediwang ke go nyelela go botlhokwa go le kae gore o somarelwe gore ba ba tswang ko tase le bone ba te ba go le mantenyane ya ngwao ya bone. Ha e se hela re ta semola gore re rute bana nyana ba ba setseng ko morago bana ba sekwele go ba ruta go tota mmino wa Seperu o ntse jang go binwa jang go gatwa jang. Bana ke a ba ruta boneba ke a ba ruta hona ha ke kopanelang teng le bone ke a ba bitsa ta re bina ke ba ruta le ko sekolong kwa ke aya a be ko ba biletsa ko thuko ke ba kopa mo matitšhareng. Dithopha di le 4 go tswa mo Chobe di ne di iteisana borathana mo lethakoreng la Seperu mme sa Tshako Ntshako se ne se ikgapela 50,000 pula le seetsele. Ke a leboga yole.
BTV News, Kasane. Ditshupo tsa temothuo tsa kgaolo ya gantsi tsa bo 50 di simolotse mme letsopa la diruiwa tse di supiwang monongwaga go tlhalosiwa e le tsa boleng jo bo supang sekao sa ditshupo tseo tse leng dingwe tsa tse di tona thata mo lefatsheng leno. Barui go tsweng kwa borwa le kwa botsheka jwa lefatshe leno ba supa diruiwa tse dintle thata mme ebile mefuta ya letsopa la bone e tla phadisanela bomampodi. Letsatsi la ntlha la ditshupo tsa gantsi la bo le simolola ka go lekola dihutshane tse di neng di teisana borathana mme barui ba ntshitse letsopa le le kgatlhang leitlho. Barui ba banana le bone ga ba ipona tsapa ba tlhalosa go rua dihutshane e le sengwe se se bogadi bo gaugi. I work hard tota tse ke nna ko farmong all the time ke tsoga ko farmong. I make sure di tsogile sentle di ja sentle di a tlhapisiwa ra di kenta ga go tlhokagala so ra di tlhokomela tota. Banana ba eme ka dinao taotona o re tsamaitse mananeo a teng di-financial institution di teng le tse mananeo madi a teng le reke dipudi ke advice le tsone di-farmera gore re rekesetse banana dipudi tse di na le boleng because normally mo show it's a right time to buy good stuff because wa bo reka so leng sure ka sone se inspectilwe. Go tshwaragana go tlhalisiwa e le konokono mo go tlhabololeng boleng jwa leruo. Go to some of the top quality farmers in Botswana and do a little bit benchmarking before you start because there's a lot of things in goat farming that you have to learn before. Go batla morui a ikgolaganya le barui ba bangwe ba ba setseng ba itshetletse mo lehatsheng gore ba kgone go ithuta sengwe mo go bone ka gore go ntse mo morui a tshwanetseng go ithuta mo go rueng dihutshane. Go na dikgwetlho tse dintsi re kopanang natso ga re lebile go rua dihutshane. Re ne ra ikopanya re le barui ba le babedi mme ne ra amogana maele a gore re ka jaakanya jang boleng jwa leruo la rona gore re ne le dihutshane tsa letsopa le le ga godimo di kgone go emelelana le diemo dingwe le dingwe ebile di le nna mantsi. And our aim is to breed adaptable goats that carry a lot of meat. Re sa le ho mananeo a tshwana le Theo le Tlotlo le batswana ba rotloediwang go le atla a rotloediwa ke ditshupo di tshwana le tse. Ena le karolo ye e rotloetsang mo go te start breeding. Start breeding ke bone barui ba ileng gore ba re ntshetsa dipoo tse leng gore rona ba ileng gore gongwe re ruile ele for beef purpose re reka mo go bone. Yaanong ga ile karolo e le nosi e tlhatswegile mo programming go supa gore government kana lenaneo le ka thusa ka madi ke sengwe se sentle ka gore go ntse go le thata gore motho a supe jalo mo makalaneng a harologaneng a dithuso tsa madi. Ba ba tseleng go supa leruo la bone ba re ba kgatlhegile thata ka leruo le le supiwang monongwaga ka seo le sekao se se papametseng gore toro ya lehatshe leno ya go ntsha leruo la boleng ga se ditse ya badimogela. Angela Nosa, BTV News, gantsi. Molaodi wa kgaolo ya Mogoditshane Thamaga mme Bernice Berman Mosime o gwetlhile bodiredi jwa puso mo kgaolong eo go inakanya le itshidilo mmele ya reng e ka tokafatsa thata mebele ya bone gore batle ba ntshe maduo mo tirong. O tsweletsa kopa bodiredi jo go ja dijo tse di siametseng mebele ya bone ka dinako tsotlhe. Berman Mosime o ne a bua kwa letsatsing la itshidilo mmele le 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 dirilwe ke khansele ya Mogoditshane Thamaga. Maphata a puso ka go farologana ga mmogo le makalana a ikemetseng ka nosi a ba a kopane mo letsatsing le la botsogo jo bo siameng go akaretsa metshameko ka go farologana e le tsela ya go rotloetsa mowa wa bojang mmogo. Molaodi wa kgaolo ya Mogoditshane Thamaga mme Bernice Mosime a re letsatsi le le na le seabe mo go ntsheng maduo a nametsang mo tirong. Maikelo a letsatsi le ke gone gore re ikgakologelwe ba gaetso re le bodirela puso gore gantsi re ruta batho ka botlhokwa jwa go tshela sentle ka botlhokwa jwa go ja sentle re fa bogakolodi mme go impie ko le rona re batho ba gaetso re tshwanela go gore re ikgakologelwe gore ga re ka ke ra ntsha maduo ga re sa tsoga sentle ka jalo letsatsi le le botlhokwa mo go rona re le bodire jwa kgaolo e ya Mogoditshane Thamaga gore re ikgakologelwe gore nako e nngwe le rona re itse gore go botlhokwa gore re tshela sentle go botlhokwa gore ditlhaloganyo tsa rona di tsogo sentle gore re kgone gore re ise ditirelo tse di siameng ko bathong. Go itshila go botlhokwa thata jaanong ke re
a se ka re molaetsa o e re tswa hara o tlogela ba hella teng a re tswe re ne re wana mise le rona kwa lapeng ba re na le bone kwa lapeng re ba gore botlhoko ba go itshila go botlhoka go le kae go itshila ga se gore bole ko gyming la le malapeng hela mo wa dikologa o itshidila go mo le gona go ka go thusa ba re gona le malwetse a bo gate NCD non-communicable disease ona o kana ebile ga ta mo tlhofo gore a re tsene ga re ntse re sa itshidila. Dibui ka go farologana di supa fa botsogo jo bo itekanetseng e le jone konokono mo go fitlheleng madio a tlhokagalang mo ditirong. Batho ba bantsi ba ba nang le mathata a botsogo ba ba nang le mmele o montsi ba hela e le gore le one mathata a tlhaloganyo ba nna le one o boitela gore yaanong ga motho ritsile go bua ka dijo ene o mpotsa gore nka bona batho ba sebopego sa bommamolefi kae. Botsogo jwa tlhaloganyo ke tshwanelo ya mongwe le mongwe go boammaaruri betso ha selo e le tshwanelo ke selo sa patelesego wa patelesega gore le wena o se je monate o sa akole ha botsogo jwa tlhaloganyo bo reketla botsogo bongwe le bongwe jo nna jo bo a phutlhama. Maikelelo ke gore letsatsi le le tshegediwe kgwedi le kgwedi ka maikelelo a go nna le madio a nametsang ka go rotloetsa mowa wa bojang mmogo mo tirong. Bodulo Mogorosi, BTV News, Mogoditshane. re tswara hela gone go motho etso tsa metshameko di ala tala metumo ke o di tshotse tumo a go re le ke go tlhalosetsa pele hela ga o tsena mo go tsone gore ga matsi a mararo hela a re setseng ka one gore re utlwa di Olympic jaanong di simolola re di bona di simolola ke ba fe ba rona ba betle ba simolola re rometse ditlhopha tse pedi ditlhopha tsa bathumi ga mmogo le tsa ba mabelo mme o ka itse gone gore ba bathumang ke bone ba batla bo ba simolola the competition ba emetse Botswana moraga mo ke tsa ke re mo malatsing a herang bobedi ba mabelo le bone ba tla ba tsena ka gangwe ba simolola their competition ka jalo tsholohelo ke gone gore re ba phabamise flagala ha tseleno go godimo thata ka gore ba setse ba le go forarra ba gorogile go fora biki e hitileng mme ba tsweletse ka go ipaakanyetsa metshameko eo re nile le tshono ya go bua le mokatisirra ke tsa ke re Batswana ba tla mo ikutlwela gore o bona jang ipaakanyo ya setlhopha sa Botswana ka kakaretso a go tswela ka tse o tlholetse tse dingwe. Alright, tla tsene ka gangwe mo go tsene morarre mme dikgang tsa metshameko mosono tsone tsa re lefatshe la Egypt ke bone ba fenyi ba ka kakaretso a khaisano ya ITTF Youth Africa Championships e wetseng ka TP kwa sekolong sa Botho University mono Gaborone Egypt go ka ntse di etsele tse 23 go itlhoma mo maemong a ntlha a rutlopego ka botlalo ka Victoria Darkin. Egypt ba gapile dietsele tsa gauta di fera bobedi tsa silefera di supa le tsa bronze di fera bobedi lefatshe la Tunisia lone le bone maemo a bobedi ka polo go tla dietsele tse 10 ba kgonne go gapa gauta tse 5 silefera tse 4 le bronze maemo a boraro a tsero ke Madagascar ka dietsele tse 3 le fa go ntse jalo lefatshe leno le kgonne go bona seetsele se le sengwe sa bronze go iphitlhela mo maemong a bosupa. We did our best. Our team participated on a continent. Re dirile bontle thata re lebile gore e ne le lantla setlhopha sa rona se phadisana mo kgaisano ya selebego se se tona. Setlhopha se kgonne le go tokafatsa tshameko ya sone. Mo Timika 2012, but today they got a bronze medal. It's something is very, very commendable. Tona wa lephata la banana metshameko le ngwao re Tumiso Rakgare o iteetse legofi le kgotla la Botswana Table Tennis Association katlego ya lone ya go tshegetsa metshameko ya selebego se. But of course we need to do more because if we don't develop bana ba rona ba santse ba le bannye go tla bo go raya gore go nna le mathata a gore championships such as these ones we will definitely struggle me se re se bone mo malatsing one ya sa itumedisa. I think also we are very excited gore matlhagola tsela a tla ba simolla go dikweleng jaaka re se re tlhalositse go mo go tla re thusa gore re tswelle ka go tabogisa kgang ya rona ya bana ba rona gore re leke go ba tlhotlha ba santse ba le bannye mme ke boitumelo hela mmaga gona sepe gape se sengwe se le gore motho o ka se bua go gontle
batho ba rona ba ile gore there's a volunteers botlhe hela ba eteledipele ba sport and all those ba ile gore ne ba tsentse matsogo mo di-tournamenteng tsone tse ba dirile go le gontle ra ba leboga re ba lebogela le go heta gore ba kgonne go tshwara baeng ba rona sentle jaaka re ba itse. kgaisano e ne e phuthile batshameki ba table tennis ba feta 100 go tswa mo mafatsheng a Afrika a le 12 e simolotse beke e fetileng ka mosupologo mme itse le bokhutlong ka Sontaga. Victoria Dakin, BTV Sport. moeteledipele wa lekgotla la International Table Tennis Federation mo kgaolong ya Afrika Khalid Sahel o a kgoletse lekgotla la Botswana Table Tennis Federation go bo le direleditso jaaka le ne lena lone la ntla go tshegetsa mafatshe a le 10 le bofera bongwe mo kgaisanong ya ITTF Africa Youth Championships morago ga dingwaga di le 25 seo se sa diragale. Salil o buile fa seo e le phitlhelelo e tona thata mo lekgotleng leo le le akabetseng motshameko wa table tennis mo kgaolong ya Afrika. A re utlwe Katlego Kgakole. moeteledipele yo o tsweletsa leboga baeteledipele ba lefatshe la Botswana ka go farologana a tlhalosa fa kgaisano eo e tsamaile sentle go sena makgwere ape selo sa reng se tla ba lefatshe leno mo bontleng kwa lekgotla le le eteletseng pele motshameko wa table tennis lefatshe ka bophara la International Table Tennis Federation. In favor of saying congratulations to Botswana. Ke batla go tsaya sebaka se ke leboge ba Botswana Table Tennis Association le baeteledipele ba lefatshe la Botswana go bo ba tshwaragane go tshegetsa kgaisano ya maemo a kwa godimo e ne le lantlha mo dingwageng tse di 25 gore lefatshe le kgone go tshegetsa kgaisano e ne go phadisana mafatshe a le 20. Countries from Africa coming here with their top youth and cadet players to play. Sali o garetse ka gore la bofelo a tsile go lekola ba Botswana Table Tennis Association e ne le ka ngwaga wa 2015 mme o itumeletse kgolo e ba BTTA ba isupileng mo dingwageng tse di robang bongwe tse di fetileng. During also our stay here in Gaborone, I went to the University of Botswana and I was fa re ntse re le mo Botswana re ne ra nna le sebaka sa go etela kwa University of Botswana kwa re neng ra fitlhela ka go ya metshameko ya manobonobo e re tsang gore lefatshe leno le tla e dirisa go tshegetsa dikgaisano tsa mafatshefatshe. Much more professional venue for the top stars whom are now in Africa. Metshameko e na le potential e seng kana ka sepe ya go kabakanya itsholelo. Metshameko yana le potential e seng kana ka sepe ya go tsisa botshelo mo lehatsheng mme jaaka o itse gone gore le gone gore tshwaraganya gore kopanya ne re phuthagane re le ko o bona batho ba itumetse including our athletes. Kgaisano eo ya malatsi a matlhano ya ITTF Africa Youth Championships e ne gape e fa batshameki ba kgaolo ya Afrika sebaka sa go ipatlela phatlha kwa go tse dikgolwane tsa ITTF World Youth Championships tse di tla tshwarwang kwa lefatsheng la Sweden ka kgwedi ya Ngwanatsele. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa bolotloa sa Maung Heroes ke sone bomampodi ba kgaisano ya setshwara ke ntšapedi morago ga go garaswanya sa Wildcats ka dintlha di le 10 a ferambongwe le borataro kgatlhanong le tse supa. Heroes ba ikgapetse 1500 pula le sejana fa ka go fetsa mo maemong a ntlha fa Wildcats ba iphimotswe dikeledi ka 800 pula. A re utlwe pego ka Isara. Setlhopha sa Maung Heroes se gorogile fa morago ga go fenya metshameko ya sone yotlhe e meraro ya preliminary stage ya round robin se simolola ka go faphasa le ka wa 51-12 sa boa sa padimola sa Wildcats 52-9 mme sa garela ka go kgwathisa sa Dynamic 56-8 go fetsa se le kwa sethueng ka dintlha di le 6. Setlhopha sa Wildcats mo lethakoreng le lengwe se iponetse phata kwa makgaola kganyeng ka go tshameka maleka a 11-11 le sa Dynamic. Mo go wa bobedi sa fengwa ke Maung Heroes 52-9 pele se fenya sa leka wa 2013 mo go wa bofelo mme sa fetsa mo maemong a bobedi ka dintlha tse 3. Ya re phala e sena go lela Maung Heroes ya tsweledisa diphenyo tsa yone e phamola kotara ya ntlha ka 33-1. Mo kotareng ya bobedi ba nosa tse dingwe tse 25 go dira yalo gore ba ye go ikhwitsa ba tshwere ketapele ya 58-3 go Wildcats. Maung Heroes ya tswelela e na le letsogwana le le fa go dingwana ya gapa kotara ya boraro 83-3 pele e nosa tse 13 mo go ya bofelo go gapa motshameko ka 96-7 go fetoga bo Mampudi. Setlhopha sa Dynamic se feditse mo maemong a boraro se sena go fenya sa leka wa 24-6 mo motshamekong wa go lwela maemo a boraro.
first things first re tsena ka go side ya go terekeng ka kwa re siana gone ka kong, and then from there be re tsena mo lebaleng re ta go dira physical training yana 2 sec, and then be re ball work from there a be re tsena mo lebaleng gape mo go re thusang ke gore ha re tshameke re nna ke tshameka ha yo mongwe tshameka ha coach go ra re tsa bibi o tsena we take sas buang and then do as he or she says. Like our team is mainly consisted of bananyana, like children in the early teens. Setlhopha sa rona se tse thata ka bana le gore fa se baka sa go gola re solofela fa re ta dira botoka mo kgaisanong e latelang. Action retire training, we'll start training mo dikotsi just to get a grasp of how it is to play mo dikotsi. Dikgaisano tseo di ne di rotloediwa ke lekgotla la African Comprehensive HIV/AIDS Partnership ACHAP ka maikemisetso a go atumetsa ditamelo ko baneng ba ba setsana ba ba dingwaga tse 15 go tse 40. Tournament ne dirilwe gore re kgone go itsisa di-service ko go bone, ne re offera HIV testing, mme gape mo HIV testing re ba rotloetsa gape le gore ba te clinic ba te go tsa bo STI screening le go tsa mananeo a PrEP mo e leng gore o tsa dipilisi tsa go ithibela from getting HIV/AIDS. Dikgaisano tseo di ne di tsenwe ke dithopa tse nne go tswa maung ka mafelo a beke di akaretsa Maung Heroes, Dynamic, Lekawa le Wildcats. Maratha Kaisara, BT. Kwa bokhutlong mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa mabelo se se ileng kwa di-olympiking tsa Paris 2024 Ntshwarang Chilume a re katiso ya setlhopha e tsweletse sentle ebile ba itlwaetsa mabala a mašwa le seemo sa bosa. Chilume a re batshameki ba bangwe ba setlhopha ba ba neng ba saletse morago le bone ba tsweletse ka go goroga. A re utlwe pego ka botlalo ka Segolami. Bye. Ntshwara o tsweletse a re seemo sa bosa ke nngwe ya tse di ka ba bakela mathata ka jaana mo nakong eno go le letsatsi kwa toropo ya Toulouse le ntswa batabogi ba sa tswa go tswa mo serameng kwa lehatshe la Cameroon ka dikgaisano tsa di-Africa Senior Championships ga mmogo le mono Botswana. Le ha go ntse jalo Ntshwara a re se ha sena go ba kgoreletsa thata ka ba santse ba na le nakonyana ya go itwaetsa seemo se. Isi ya mme la go mo goteng ya mme ga se go nne mo thata mme ne ba super go tlatsa mo go nna mo goteng tsara go pe mo khwetso ne le tsona gore ba bangwe ba na ha re tsoko gae ne go ditse di ka mme gape ne ba ntse ba tswa Cameroon bona ba tla ba bo le mo tsiding ba mo kara ba nna le funya ba ka mme go le ba re cover le ka botsi mme la adaptation ya conditions tsa kwa ba ra puleseng. Ikatiso ya sethopa sa le simolola ha sethopa sa goroga kwa France ka jana ba na le dirisiwa tsa maemo kwa godimo kwa ba ikatisetsa teng. So the training quality is there, le performance of no training e go tswa tsa thata. This thing was dirisang a very good and new track e gore ke le gore benefit ba mo ntse ba super ba dira di ina go dirisa di go tswa tsa mo in that training routine at the results. Me have a na go dirisa me kana ba ira tsena gore go ga se go di repeat go bontsha adaptation e dira adapted to conditions tsa Europe kana tsa France. So far so good. I don't want to go say. Sethopa sa Botswana se sta bo se phadisana kwa di-Olympic le kgetho la bo 12 mme se setse se hentse dietsele tse pedi Selfera ka ngwaga wa 2012 ka motabogi wa 800 meters Nigel Amos le ka di-Olympic tsa Tokyo 2020 ka sethopa sa relay sa borre sa 4x400 meters ba henya bronze. Solofelo ke gore monongwaga sethopa seo sa batabogi ba 11 le bathumi ba babedi ba boele gae ba okeditse dietsele tseo. Segolami baeng BTV Sport Gaborone. A pula tsa katlego di ne le tlhopha sa Botswana ko Paris 2024 motsetso ka jalo re di ba kutlo gonefa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona.
fela re simole ka go lebelela setshwantsho sa loapisana kwa gompieno se supang ga go na le maroko dikgaolong tsa Nghabe, Ganzi, Kgalagadi, Borwa Bothabakgateng le Kweneng. Mafelo a mangwe a lefatshe leno one go santse go apogile. Ha re lebelela mo go lla bobedi gone re soletse gore go bona le dibata tsa maru go dikgaolong tsa Kgalagadi, Borwa Bothabakgateng le Kweneng. Mo mafelong a mangwe gone re soletse gore go bo go apogile. Ha re lebelela mo maphakeleng gore re soletse gore go ikutlwetse go le tsididi thata go kgaolong ya Kgalagadi ka selekanyo sa lefela go eng ko go bongwe. Fa ko Ganzi, Borwa Bothabakgateng Kweneng le Bokone Bothaba gone re soletse gore go ikutlwetse go le tsididi ka selekanyo sa bobedi ko Good Hope le ko Francistown. Fa ko Qade le Gantsi gone re soletse selekanyo sa bosupa. Mafelo a mangwe a lefatshe leno re soletse gore go ikutlwetse go le mololo ka selekanyo sa bohara bobedi go eng ko go 13. Mo tsokologong gone re soletse gore go ikutlwetse go le bothitho mo dikgaolong tsa Kgalagadi, Borwa Bothabakgateng le Kweneng ka selekanyo sa 27 go eng ko 30. Mo mafelong a mangwe gone re soletse gore go ikutlwetse go le mogote ka selekanyo sa 30 le motso mo mafelong ka bontsi a kgaolo ya Ganzi le gare le Bokone Bothaba. Ha re lebelela dikgaolo tsa Borwa Bothabakgateng le Kweneng ka la boraro la bone gone re soletse gore go bo go apogile ko ntleng ga kgaolo ya Borwa ka letsatsi la boraro go re soletseng gore go bona le dibata tsa maruteng mo tshokologong go ikutlwatsa go le bothitho ka letsatsi la boraro fa letsatsi la bona gone re soletse gore go ikutlwatse go le mololo. Ko Ganzi le Kgalagadi le gone re soletse gore go bona le dibata tsa maru ka letsatsi la boraro ka letsatsi la bona gone re soletse gore go bo go apogile mo tshokologong go ikutlwatsa go le bothitho mo mafelong a kgaolo ya Ganzi fa ka ko Kgalagadi gone re soletse gore go ikutlwatse go le mololo mo tshokologong. Ko Tshwabeleng Nghabe re soletse gore go bo go apogile mme re mo tshokologong go ikutlwatse go le mogote. Ko le gare le Bokone Bothaba le gone re soletse gore go tswele go ntse go apogile mo tshokologong ka letsatsi la boraro go ikutlwatsa go le mogote fa ka letsatsi la bona gone re soletse gore go ikutlwatse go le bothitho mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo. SAYWAT is actually an acronym which stands for the Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team. It's an organization that is based in Zimbabwe, but of course its programming is expanded to reach the Southern African region. We envision generations of empowered and healthy young people. So as an organization,